Nu, ta tarškarinė čia kažkokį leidžia garsą. A, čia žinai kas yra? Čia leidžia garsą, kad, pavyzdžiui, jeigu labai didelis rūkas ir nesimato švyturio, tai, kaip sakasi, palei garsą. Žinai, kokią pusę panašiai plauktų. Girdi, aš galvoju, o jie, man atrodo, nelabai patenkinti kambariu yra. Nu ir? Tai jeigu nori, jeigu pasiema mūsų, man tai tas Man pats. tai tas padėjo. Nu tai va. Paskui kai atvažiuos, ta prasme, man tai tos problemos nėra. Ant interneto kitaip atrodė tas kambarys. Jo. А знаешь, для чего эта херня? Это когда, например, маяк, большой туман и не видно маяка на звук. Я думаю, это типа русский. А это наш вон там маяк. Слушай, мне интересно, как люди живут здесь. Ты имеешь в виду тех, у которых дома стоят прямо рядом с этим звуком? Да. А он направленный, видишь? Да, прямо вот сюда. Ну, извиняюсь,